Dakle, gospodine Miliću, lideri Pokreta za promjene i Nove juče su na preskonferenciji najavili da će tražiti održavanje izbora na svim nivoima. Kakav je stav SMP-a po tom pitanju? Ono što je realno u ovoj situaciji, da imamo izbore u 14 opština, verovatno krajem maja ili početkom juna, i da sa druge strane da je to prilika nakon pobjede opozicije u najmanje 12 opština, 14, a to su procjene SMP-a. Dakle, nama su manje šanse za pobjedu samo u 2 opštine, u Rožajama i Plavu. U svim ostalim opštinama, uključujući i glavni grad Podgoricu, ukoliko opozicija nađe optimalan način izlaska na izbore, sigurna je pobjeda, pobeđuje se DPS. Nakon tih pobjeda otvara se sva ostalo pitanje. Juče su oni indirektno, a poslije direktno saopštili da se neće odazvati vašem pozivu za razgovor o lokalnim izborima. Saopštili su da pozivanje i liberalne partije znači da su razgovori opet trošenje energije. Kako to tumačite? Da li ste vi jedini odgovorni za, kažu da biste vi u tom slučaju bili odgovorni za neuspjeh dogovora o opoziciji kao i prošli put? Daleko je srijeda. I prvo ću sačekati izbore na Cetinju. Nakon toga sastanak koji će biti u srijedu i tek onda ću komentarisati sve ove stavove koje se danas mogu čuti u javnosti. Da li je razlog za neodazivanje više partija i činjenice da vam je trebalo dosta vremena da ih zakažete, ove razgovore? Ne, mi smo sproveli unutarpartijske konsultacije u svim opštinskim odborima u opštinama gdje se održavaju izbori, tek u razgovori sa predstavnicima upravo ovih partija koje će doći ili koje neće doći na izbore i zato sam zadovoljan sa karakterom, kvalitetom tih razgovora, ozbiljnošću koje pokazuju opštinska rukovodstva svih ovih partija i ubijeđen sam da ćemo doći do dogovora. A dogovor je da se sruši DPS. Juče ste tokom te preskonferencije često pominjani, a i danas vidjeli ste vjerojatno u dnevnoj štampi. Kako komentarišete česte opaske da se rađe sastajati sa predsjednikom Vujanovićem i Samarovićem nego sa Medojevićem i Mandićem? Ali ja sam se u protekle 3 godine 2 puta sastao sa gospodinom Vujanovićem. Sa gospodom Mandićem i Medojevićem više puta. Ali ipak, neka mene ostave na slobodu da ja odlučujem kada ću se i s kim sastati. Ono što je bitno u čitavoj priči je šta će biti rezultat tih sastanaka. Pozvani ste na TV duel, naime gospodin Medojević vas je pozvao na TV duel, da li bi se odazvali? Znate, kada su ozbiljni pozivi u pitanju, ja sam tu. Ne volim da budem predmet interesovanja ljudi koji u prilike imaju problem sa svima. Da li očekujete dogovor o izbornom zakonodavstvu? SMP je nastupio konstruktivno. Predložili smo rješenja. Smatramo da se radi o početku jedne ozbiljne priče kako obezbediti fair i demokratske uslove po prvi put za izbore u Crnoj Gori. Da li mislite da će oni biti obezbijeđeni za ove prve naredne? Pa ja sam čuo predsjednika radne grupe, koordinatora, gospodina Vukovića, koji je rekao da će se naredni izbori odvijati po starom zakonodavstvu. Pa ako to kaže gospodin Vuković, zašto mi ne vjerujete? Da li će biti dvotrećinske podrške ovom predlogu koji bude, nadamo se, izglasan? Ono što je bitno, mi smo na kolegijumu predsjednika Skupštine jasno postavili, ja sam postavio pitanje, da li za onim stolom sjede predstavnici partija, svih partija koje će da glasaju za zakon, da li postoji oblik zakona od koji bi glasali. Svi su iskazali nepodijeljenu podršku tome da će glasati. Normalno, shodno rješenjima koja se budu našlo u zakonu, tako ćemo se opredjeljivati da će biti 2/3, nadpolovična većina ili većina značajno veća nego što su 2/3. Izborno zakonodavstvo, kako makar piše u medijima, bila je tema i vašeg razgovora sa predsjednikom Srbije, Borisom Tadićem. Koje su još bile teme i zašto ste baš odabrali ovaj trenutak da se sastanete sa gospodinom Tadićem? Pa ja nadam se da mi neće kolege iz opozicije optužiti opet da se češće sastaje sa gospodinom Tadićem nego sa njima, a sa druge strane ja sam 2006. godine kad sam izabran za predsjednika SMP-a dobio pravo da vodim politiku SMP-a na način koji je u interesu svih građana Crne Gore i članova i simpatizera SMP-a. Ali zašto baš u ovom trenutku i zašto predsjednik Srbije? Zato što smatram da su odnosi među Crne Gore i Srbije na nedopustivo niskom nivou. Zato što smatram da, ako govorimo o regionalnoj saradnji, partner Crne Gore mora biti Srbija, kao i sve ostale zemlje. Zato što smatram da je strateški cilj svih zemalja jugoistočne Evrope članstvo u Europskoj uniji, zato što smatram da se dijalogom
mogu riješiti svi problemi koji ponekad nastaju zbog činjenice da političke elite koje postoje po ovim zemljama ne odgovaraju u trenutku i vremenu u kome se nalazimo kao društvo. Da li ste stekli utisak da će se poboljšati odnos Crne Gore i Srbije? Nekad o tome sude građani, ubijeđen sam da će vrlo brzo imati prilike da se uvjere u rezultate našeg razgovora. Hvala vam puno razgovor.